Hemi, today you will take the oath that formally marks the beginning of your governance journey at Tauranga City Council. Ko wai tohu ai Hemi Rolleston I tāna kauenga oati hei kai kaunihera mo te kaunihera o Tauranga moana I tēnei rā. Tēnā pai taku waireo I tēnei ata, e rā whakahira tēnei. Ko tai mai te motu o Tauranga moana, te arawa waka nā te whakaue e tēnō honore. He tēnō hare ko taku nā kau I tēnei wā, he rā pai tēnei. Pōwhiritia ai e te marae o Hangarau I te rahi o Rolleston, whānau mai, kaunihera mai, hapori mai. I tai mai ki te tautoko I aia ki tōna tūranga hou, hei kai kaunihera mo te wāri Māori o te awanu. All our kuia, all our kaumātu here, it makes me feel so privileged to know that these people are right behind me. Ko Hemi Rolleston, te moko puna hori tūpaia. Te moko puna mare te Rolleston. Rolleston kereti, ngai tauwhau. Mihi ana e kau ana te mihi ki aia. E ai kia turi ngā tai o te hapū o Ngāti Hangarau o te iwi o Ngāti Ranginui, e tika ana kia whakamana I a Hemi me tāna tūranga hou, ki runga I te marae Aoteanei. Ko Hemi ka tai mai, te whakaki, te tūru o te rangatira, o te whānau a tai ngāhue, a te whānau a tauwhau. Ka mahi ake rā ki aia, te rangatira, te matua tuatahi o tēnei tūru. He momo role model, kia au nei, kia au I taku tūranga aki, I taku pakeke aki, e roto I te mono o Tauranga, I taku matua kiki a Hemi. Ko Rolleston te piki tūranga mō Mikaere Sydney, ka rihaina I tāna tūranga I te nui o te māwiwitanga. Ko tai mai a Sydney hei tai tuara mo tōna matua keke, I aia hoki e tehi kupu aki mana. E whakapuka, me pēhe ai, te whakaare I tēnei tūranga, kia kawa ake I whati. Pretty emotional, to be honest, because I've seen him a number of times over the past 8 months, and he certainly wasn't in a place where he could be walking, let alone attending a Pūkōrero like today. So to see him recover to a position that he can do that is fantastic. He nui te whakapono o te koromatua I a Mahei Drysdale, ka taia e rāua te mahitahi mo te painga o Tauranga moana katoa. We've got a reasonably small team. It's a very talented team, and everyone has to pull their weight and work together to achieve what we want to for the city. E mau ana tēnei tūru, te wero o Tauranga moana, ngai te rangi Ngāti Ranginui, Ngāti Pūkenga, e mau ana tēnei tūranga Māori. Kei roto te kaunihera Tauranga. Ahau nei, James Francis Rolleston. E hara I te kupu o ati noiho, he ki taurangi tēnei I te kai kaunihera hou ki ngā iwi o Tauranga, ka tutuki I aia tāna I kia ai I te wā o te whaipōti. We really appreciate all those that put their hand up to be voted in as the Tui Awanui Ward Councillor, and all those that got out and voted to support them. And obviously Hemi was a successful candidate, so we look forward to working with him going forward. Today's an example of how we're going to go forward in the future, because we're not just Māori here today, we've got Pākehā, we've got leaders from our community, from all walks of life here today, so really excited about the future. Ko te mahi ina e nei kei mua I a Rolleston, ko te noho tahi ki te tēpū mana whakahaere o Tauranga moana. Te Kawa Paora, Aukaha.
te take.